Kaixo, ya podemos decir que hemos concluido las obras de remodelación de la pista de atletismo. Tenemos una pista moderna, de las mejores de Euskadi, una pista donde se daban más usos y la más completa, y ahora estamos en los trámites de la homologación. Nuestra pista se nos había quedado obsoleta y gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Durango y la Diputación Foral de Vizcaya volvemos a tener una pista de máximo nivel. Las obras han terminado, ya los clubs y la ciudadanía pueden utilizarlo, algo que nos alegra enormemente. Utilizarla, aprovecharla y usarla. Eskerrik asko. Egun on danoi, gaurkoen hemen gauz Durangoko atletismo pistan, eta amaitu berri dezen obra honetan, Durangoko atletismo elkartekin batu gara gaur, obra barri hau ikusi eta ze horatan geratu dan aztertzeko. Gogoratu behar gara, udalak eta Diputazioen arteko, Bizkaiko Diputazioen arteko hitzarmen baten ondorioz, 6.000 euroko inbertsio batekin azkenien barriztu dela urte luzez, obra batzun biherraukon pista hau, ezta? Pista hau oso garrantzitsu da, Euskal Herri mailan garrantzitsuentarikue, egin dizen proban mota, egin dizen txapelketan gaitxik, eta orduen garrantzitsu izan nolako pista itxuro oso bat eta ganur asko bat eukitie. Hori hauen gaur batu behar moduen, erabiltzaileen txanda da, eta pixkat haurek disfruta dixela eta haurek esan dixela, ia obra ze punturaino geratu dan politxo. Gu bintzet, bendik ibilara pasiuen eta itxura hona badeko. Eskerrik asko.